Өмүрдүн гүлү солбосун, өкүнүч күндөр болбосун. Өзгөлөр капа болсо да, апакем капа болбосун. Али ата сизге арналат. 70 болду жашыңыз, көп кырды басып башыңыз. Канча болсо чачыңыз, ошончо болсун жашыңыз. Урматтуу Кара Чай элинин тургундары, бүгүн атабыз Али атабыз 70 жаш той берген. Тойуна улак сайып берип атыр. Урматтуу жамаат, ушинтип кече атабыздын 70 жаш тою болду эле. Бүгүн тамашасы буйруза. Тамашасына келип катышып бардык. Жакшы ойноп, байгелери жакшы буйруза. Той ээси 100 000 сом. Анан кошумчасы менен буйруза 150ден ашып калат го дейм. 115 000 кетти азыр буйруза тамашага. Эки теке бир улак сайлат. Ошо келип жакшы ойноп, жакшы күлүп, тойду өткүзүп кетиңиздер, чабышып. Буюрса, мына тамактанып алып, улакка чыгабыз эми. Талаада улак болот эми. Ошо буюрса, Али одан ошо улак берип атыптыр. Ошо аман-эсен өтүп кетсин. Мейли мына жакшылык ушул балдарыма рахмат, бир тууган абысындарыма, кайнелериме ишылып мынакей чоң милдеттен кутулдук. Тойду берип атат, эми тияка кетти, тамашасын берет. Буйрса, аман болсун ушулар. Жаңа тойлоруңуздар куттуу болсун, өмүр жашыңыздар узун болсун, дагы небере чөйрөлөрдүн убай урматын көрө бериңиздер. Мейли, калгандар да сүйлөп койсун эми. Кече тоюңуздар жакшы өттү, Кудай кааласа, тоюңуздар той кылансын. Алла насип кылып, акем өңкөңүздөр ээрчишип, небере чөйрөлөрүңүздөрдүн ийгиликтерин көрүп жүрүңүздөр. Төрүбүздүн көркү болуп ээрчишип, бактылуу жашаңыздар. Бактылуу дөөлөттү карлык берсин Аллахым. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Кудай кааласа бүгүн тамашасы болуп атат. Тамашасы аман эсен өтүп кетсин. Дайыма жакшылык болсун. Ошо күркүрөгөн төөнүн карды жарылган күз күнү дейт го, улакка берип акемдер Кудай кааласа өмүр жаш берсин. Ассалаумалейкум. Ана кыя той куттуу. Рахмат. Ассалаумалейкум. Отур. Алейкум. Кандайсыздар? Той куттуу болсун. Той куттуу болсун. Ассалаумалейкум.
Assalomu alaykum. Tamamızdır, aş bolsun aka. Tamaq jep kelip turibmiz. Yaxshi. Mana to'yga tayyorlik bo'lib o'tadi hozir. Tamoqdan olib falan chiqib bersa. Negiz shu yaxshi variant ekan, salafan qilib. To'yga to'lsin. Janimday. Idishali var olbaylar, mana shunday o'tsangizlar ham uyalmaydi. O'tib ekonomish edi. Adam son. Artıq qolsa shart bo'lib qolsin bo'ldi. Kiyiklar shunday o'tkili. Sonuçta. Ya magazin bo'lib qoldi Vadimday. Aytqaning keldi. Valla şakan bozdum. Benim batası bizim. Anamın at kazanıp aman ezin tarazım. Alaka, alaqandı jayınız müske bataveriniz başlayın ha. Tart. Qara o'men. Qara o'men. Öldürürken adam varsın. 70'ke çıkarttı. 70'ten aşıp 80-90'ga var. Ömür yaşın uzun bozdu şu. Turgan eldin batası. At yanında ballar aman edin. Müske sizde bir batar. O'men. Buna at yolunda oynagan baldarsınlar. Toydu. Her atkan toy dünyasını sıylayın. Özümüz tartıkla karmayın. Buna hiç vaqtda kıçımda kılmayın. Bәріміз toy veriyoruz. Şu toydu vuruşpay, talaşpay, koyduruşpay, жақсы oyun kılayın. Buna elinde razı olsun, buna günde жақсы oturdu. Iltibak veren жақсы şahap edilir. Baygezi, Papaşanın altından 115 bin. Alan kalgan sayganlar dağı sayıçılar var. Bәрін айтaq. Alaka, bizden no Alaka'nın üzöngüle şimdilerin altından 8 bin son. 8 bin son. Saylar, 2 bölüp çay veriyorum. Oldu. Bir ulak var dağı. Bir balam apıp geldi anında. Yaraş Akeden 500, Rızkı Akeden 500, Mars Saset'ten 500 son. Айтпайын. Балдары жана күйөө балдардын атынан Замир аке 5000 сом, Улан аке 5000 сом, Мирлан Жезде 5000 сом, Нурбек аке 1 теке, кудасы, классташтар, кошуналар жана айылдаштардын кошкон салымдары бар. Buyursa, oyun başladı, birinci oyun. Oy. Köy ciddi oldu. Ulan kaydı olsa o şöyle koy. Sıra sen tırgalasın da. Konkretli görünüp ne ki? O boş atarsan batırak ne dedi de silkiyi de olsun. Bak karmayın. O saldı tamam. Kaç kamera geç? Da bot. Batarya da var ciddi. Bilmezsin o.
Taykiler baskan duruyor, taykiler. Mayranbek tayki var ya, Mayranbek tayki. 저녁 가을. 정말 멋있고 Çap salam çap. Canı farkından öyle. Gittik. Gittik ha. Hayda ıslak. Ya uçraştım da mı? Haydi. Murat. Murat mı? Yazıldı Murat.
Düştü mü? Bol. Salonlu anladın mı? Salonlu. Şu oldu. Ek salonlu var mı? Ek salonda. Üç öyle salonlu. Skeci 3 yıl fazlası gerek var.
Sal. Ondan sonra pauza yazıyor. Öldü. Taktım öldü. Sizin taraftan. Düştü. Ya aynen kalayık yurtum çığılıp at yalında balдар aman ezen çavuşsun bir de turgan el yurt kalayınlar aman bolsun. Bul ulak degen Kırgızstan gelayatkan salt eken 70'ke gelgende kağlayın baldarım uşul ata 70 yaşında toyda tüsberdi restorandan anam bugün emi özüm canman 115.000 çıktı. Bir ulak bari 160 var kaldı. Buyuruz da. El yurt tamam bozdun, tınçlık bozdun. Kırgız elimde ulak çoğukta kalbazın hazır mına. Ulak degen sportga koşula turan boluvadır, sport boluvadır. Ötü jakşı nerede oluvadır. Kırgızsın saltı gene beri vadır. Kalayın. Ne oldu yaşlı? Qu'est-ce sport? Qu'est-ce sport? Hiç kalsak mı elbette.
Yardım vermeyi, ortağı bilmeyi be. Ayttu?
Dostum. Bu tamam. Üç başlar. Üç başlar. Az düşmedi olsun. Жуу кийин алган жакшы болду. Я маска алгам. Сен
Muğdan boldu endi. Bugün gün çıkış kep bolsun deydi. Gel aga ver aga. Evet, taptan çaktı. Gör koyuyorsunuz. Balon boş kılbet tanıdırlar da. Montaj koyganlar bardın. Kes pasta. Qarab. Şuradan başqa dayar dayarlı tatanı uzatılır. Uzatılır. Şuna kim atlar üylü son metre olmaz. Süratine takmak. Almay. Çavuş kesse. Aman ezden oynaşıp degende. Sırt özü çoğundan 2 kilometre oldu.
Жеті деген қош қойса болмады. Уақытта алды тұрып қачқанда кішкене болады да, машал кадрда. Алды тұрып қачқанда. Жасы қандай болды? Туғандасың? Қана тұрасың?
Bilgi algamam hiç. Taşır işleri yaxşı ekan. Конкретно ketadi. Давай.
Жакшы, Кудайга шүгүр мына. Аллага шүгүр. Баары той жакшы өтүп атат. Кандай чабып атабыз. Шыгыза эл ыраазы болсо, баары шыгыза ушул той дайыма ушундай эле той боло берсин. Дайыма шыгыза не дейм? Той өтө берсин. Ортобузда багы ушу той экен багы мусулман адамдачы. Буга жеткен не кереги бар? Дайыма ушундай кызыгып, спорт немеге кызыгып, дайыма улак чабып, ат үстүндө ойноп, ат үстүндө биз ойноп, ат жалында шыгыза жакшылык болсун, ар дайым жакшылык болсун. Ушундай тойлор, ынтымак оюндар көп. Ынтымак оюн көп болсун. Той жакшы болуп атат той. Туугандардын тою жакшы болуп атат. Той жакшы болуп атат. Туугандардын тою. Биз конокпуз Казакстандан келген. Казакстандан келдиңиз. Ооба. Нурматошум экебиз келгенбиз. Нурматтын тууган жери бул. Ушул досум тарткан мени улак болуп атыр деп келип атырмыз. Улак жакшы болуп атыр. Сонун болуп атыр. Жаштардын улагы башы күчтүү болуп атыр. Ол азыр 50 жаштан жогору болуп атыр. 50 жаштан жогору ойноп атыр. Ушунун кызын көрөйүк. Ар дайым той болсун, жакшылык болсун, аман болайлы. Бизде тартабекпиз. Футбол кол келбей атат. Казакстанга баргандан кийин Карар ТВ каналына каттап коюңуз барыңыз. Дәл өзү тамой түштү. Жок дейби? Түшпөптүрбү? Түйүнө түшкөндөй болду эле. Ассаламу алейкум arkadaşlar. Buyuruzda tamasha болуп атат чоң атабыздын buyuruzda. Чоң атабыздын 70 жашы болсун. 77 жашасын buyuruzda. Азыр тамаша аябай жакшы болуп атат. Эсептер айтыңызчы. Эсептер 8-4. Сырттан келгендер 4 штам, карарча 8 штам болуп атат. Азыр 50 жашка эмелер чыгып атат. 50 жаштан өйдөңкүлөр чыгып чабышып атат азыр. Жакшы буйрса. Аман эсен болсун буйрса. Азыр ар бир штамга 5000ден эсептелип атат. О азыр 5000ден эсептелип атат. Бир жолу 10.000 сайылды. Анын ошо менен 5000ден эсептегенде алар 5-8 болуп атабыз да ошондо. 5000ден эсептегенде кетчү ойноп бүткөнгө же дагы кош бөлүп сайлоо. Азыр байкайбыз буйруза. Эгер убакыттарга болгон болсо 10.000ден, 15.000ден деле кетиши мүмкүн буйрса. Мен оюн жакшы өтсүн. Рахмат сиздерге чоң рахмат. Алтыға қой қоясың. Үчкө қояды. Ушундай кылып, буюрса мынакей элдин камын көрүп, Карарчы айылында ушундай суусундуктарды алып келиптир эжелерибиз. Рахмат. Кандай болуп атат? Өтүп атабы, жакшы эле? Жакшы буйругун. Кетип атыр, Тойда жакшы. Тойда жакшы өтүп атыр. Бир аз күндүн суугу болбосо, Бул жака семечка, пирожки, бозо, ушундай суусундуктар келиптир. Азыр моюн кызып жүрүп атат, бир аз чарчаган келбейт. Кээ бир тойлорго барсаң ушундай келбейт да. Сиздер туура кылыптырсыздар да. Суусап каласың дегенден кийин. Улак чапкандар суусап калабы деп келди. İşinizleri iyi gidiyor.
той жакшы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Али агайын дос. Классташпыз баарыбыз. Бир жайылыкты, бир эмебиз. Баарыбыз бирге шерде Карарча айылында чоңоюп, өзүп бирге эметти эле мына энди азыр 70 жылдык тоюн берип атат. Жакшы өтүп атат той. Буйруза, Кудай буйруза. Энди айтарыбыз ошол. Мына небере чөйрөлөрдүн балдарынын жакшылыгын көрсүн. Өмүрү узун болсун. 80-90 берди атырбыз. 90га чыкканда ким бар ким жок деп атырбыз го. Мына 70ке чыгып да чыкпай калгандар канчо? Чыкпай калгандар канчо? Эми Кудайдын буйруган жашын жашап деп атыр. Кудай буйруган жашын жашасын. Бар болсун, бай болсун, жакшылык болсун. Балда чакасынын жакшылыгын көрсүн. Камераны карап кол көтөрүп коесуң. Kamera болот. Ай, мындай эле сүйлөп аткан экен. Майли. Жакшы болот.
Böyle Pakrovka çalışıyor da onu baban tanıdı mı onu? Ermek'te burası kızım. Onu aldı mı? Bu cıma koygunun sorun kaçtı. Geliyorsun Cilman başına. Ya туғандар бұйырса ойын. Туғандар бұйырса ойынна жақсы жүріп атады. Азыр енді біз асыр намазын оқып алайық, анан ташып улам тауысы бұйырса. Қарағыр жайылында жүріп атады ойын. Өте жақсы деңгейде. Жоғары деңгейде. Природаны көріп атасыздар, өте сонын екен. Өте сонын. Сон жерде жайгашкан Қарағыр жайылы. Жайгашты салқын. Düşecekler nasıl? Kötü olmayın. Özün gelin. Ya. Ayıktan ayısın. Ya. Anan olsun. Maşına oturalım Emko. Maşında hiç kim yok. Çıkanda bak aldın otur. Armandan
Atay. Hey. Hey. Düş. Iya.
Ошо улактырып калат. Tasayış bolduray, sümüğün tasayış bolsun. Salып жіберуге керек а? Байга бүтсе. Бизнес согласование демей болады да. Шараларды тарқатып. Фото. Видео. Да, айзат бар. Телефон чыгарып. Janagi otishunda daim var yeri olur. Bugün hala 100 toy verip 70 yıllık toyunu kısa tam toyunu kısa 70 yaşı kutlu olup bana çakasının aman bolsun şu günge yetişken balları kısarı gelinçeye bir tamam bol. Geçen ken ol, eskiden ken ol boy. Daim şuna baktır ol yaşaya yersin aynen aynıdır. Ben şunu kalayım var mı? Oy aleke 80 de 90 disko var tonumuz. Nevireli, çevreli bolunuz. Anda mesela şu yerde oturgan tuğanlar barыңар тең аман есен болуңуз. Anda ben de biliyorsun da koyayım sana. Bismillahirrahmanirrahim sözdün başı. 70'e toy vergen kanday yakşı. Kağız verdik çakırtkan ağayın tuğanların vardı. Bugün çoğu geldi. Vardı kanday yakşı. Mına bugün aman ezen buyuruzda Karaçada şu atausun 70 yaşı жақсы öttü. Ataman janaman son oyun boldu. Taza sayıldı. Ulak Akçalay bayge. Narkı öt bozu 40 min aldı. Berki öt bozu 50 min aldı. Japmayga bir teki oldu. Çaldarga 30 min sayıldı. 15 minden alıştı. Narkı öt 15, berki öt 15. Ayoy жақсы oyun boldu. Toy kolanıversin. Şu kelip bergen için şu konoktorgo çoğun rahmat. Kelip oyun көрсөтүp, жақсы oyun kılıp berdi. Ayoy son. Barusqa жақты. Turar tuğuğa kattalıp koyuңuzlar. Ağlayan Kuday ömür versin. Baldarın hurmatın gör. Kuday bergen yaşın yaşap aman esen. Kulağınız жақсы öttü. Kırsığı yok aman esen. Bari yaxşı öttü. Kudayın munusuna şükür. Ömürün uzun bolsun. Ne tileysen Kuday tileyin versin. Menden emes aldadan. Aldam özün oldosun. Ali aka toyunuz olsun. Toyunuz toy olansın. Daha köp yaşаңыз. Керек балаңыз бар екен. Жақсылығын көріңіз. Жақсы дағы бұйырған жашқа шығып дағы той беріңіз. Балдар қыздарыңыздың жақсылығын көріп, олардың
төрүндө байбичеңиз экөөңүз бактылуу өмүр сүрүңүз, карлык сүрүңүз, көп жашаңыз. Ар дайым ушундай той болсун. Тоюңуз жакшы өттү, эч кырсыгы жок, жакшы. Байгелериңиз жакшы болду буйрса. Балдар бала кулаган жок, ат кулаган жок, кырсыгы жок, жакшы өттү. Тоюңуз той кыласыз. Биринчиден Кудай таала ден соолук берсин да. Бизден дайым дасторконубуздун жакшылыкка жайылсын. 70 жашыңыз кут болсун. Дайым ден соолук берсин, өмүр берсин. 100га чыгыңыз. 100 жашты да белгилеп ушинтип улак чаптырыңыз дагы. Бүгүнкү тамашаңыз жакшы өттү аябай. Кырсык кусуу жок, ат жыгылбай, бала жыгылбай. Сон жакшы өттү ушул. Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин. Кудам айткандай 4 уулуңуздун жакшылыгын көрүңүз. Небере чөбөрөлөрдүн кадыр барктуу чоң ата, чоң апа оңуңуздар жакшылык эле болсун. Дайым тоюңузга келейик, Тоюңуз куттуу болсун. Тоюңуз ар дайым жакшылыкка жазылсын. Тоюңуз жакшы, тамашасы жакшы болду. Бул жок. Ошол эле. Байкем айткандай 100га чыгып Кудай буйруса ошондо да келелем тоюңузга. Аманчылык болсун. Не дейсиң? Тоюңуздар куттуу болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктар боло берсин. Той кылана берсин. Ар дайым ден соолук болуңуз. Ошол. Карым катташ болуп улакка келип барып деген. Ошол эле сөз. Ake 70 yaşınız kutlu olsun. Ömrünüz uzun olsun. Жақшылық, балдарыңыздың ойын көріңіз. Çayın içiniz. Бүгінгі тамаша, жақшы тамаша болды. Ел жұртты мына бәрі көріп, бәрі рахматын айтып жатыр. Алланың Құдайдың берген жашы 80-ге шығыңыз, 80-дікінде ұлағын берейлі. 90-ға шығыңыз, 90-дікінде берейлі. 100-ге шығыңыз, 100-дікінде берейлі. Белгілеп тұрайлы, аман есен. Алла бұйырса. Çıkama. Чоң ата, 70 жашыңыз құтты болсын, өмір жашыңыз ұзын болсын, денсаулықта болыңыз. Bir туғандарыңыздың үлгілі жақшы жағынан насихат айтып, бақтылық қариялыққа жетіңіз. Ошо байкелерімден, инелерімден сыйырматын жақсы жайларын көріп, үйіңізде жалаң жақсылықтарға келіп жүреліміз. Тамашаңыз жақсы өтті, қырсық құрсығы жоқ. Ошо келіп берген балбандарға да рахмат сізді сыйлап. Ошол жалаң жақсылықтар болсын үйіңіздерде, чоң ата. 70 жаш тұрқы тойыңыз болсын. Өміріңіз ұзын болсын. Көп жашаңыз. Туғандарыңыз, құдаларыңыз айтқан тілекке қосылам. Тілегім. Бәрі заман болайық. 100-ға шығыңыз ата. Чоң ата, тойыңыз құтты болсын. 3 күндөн бері қанша киши келіп атат, қанша киши базып атат. Ушунун бардыгы сиздин кадыр баркыңыз. Мурда улак чабып жүргөнүңүз. Биздин арабызда төрүбүздө аман болуңуз. Баарыбыз ушул дасторконуңуз жалаң жакшылыкка жайылсын. Жакшы каарлык сүрүп, ушул келиндериңиздин, балдарыңыздын суйурматын көрүп буйрса. 100-ге чыгып, 100дөн ашып, көп жашаңыз буйрса, аман болуңуз. Алата 70 жашыңыз куту болсун. 100ге чейин чыгыңыз. Эч оорубаңыз. Ден соолугуңуз болсун. Ошо. Акелер, байкелер бүгүн сиздерге тамашаны өткүзүп эметкениңиздерге чоң рахмат. Жакшы тамаша болду. Аябай сон. Şu ата 70 жаш кут болсун ата. Эч оорубаңыз. Апам экөө 70 жашы кут болсун. Шылара жакшылыкта ак дасторкондо ушинтип отуруп жүрө берейик,
той улана берсин. Ne diyeyim, rahmat şu innilerime, akelerime bari yardım berişip çurkaş yürü. Şu jakşılık bolsun, tokçuluk bolsun, Kırgız eli aman bolayık. Oşo. Өмүрүңүздөр алып келсин бакыт тағалай, өзүңүздөргө алып келсин ачык маанай. Чын ден соолук, узун өмүр ар дайым, жашооңуздарда жанып турсун жарык маанай.